Najbolje je kad negdje slučajno zalutaš. Niz nagrada, medalja, šampionskih titula, opremljena suvremenom tehnologijom za obradu grožđa i vina, a na tržište iznosi čak 17 vrsta vrhunskih vina. To je vinarija Cmrečnjak. Godišnje vino, 12,5 alkohola, ali imamo i Pušipel Mađerka, na svome talu miješana svaki mjesec dana jedanput, crli metoda, jači su alkoholi. Kod naše posjete posebni naglasak stavili su na sortu Pušipel Mađerku i Pušipel Extreme, vino koje nastaje uz minimalno prisustvo sumpora, pružajući jedinstveni okus. Ljubazna radnica provela nas je kroz podrume vinarije da doživimo spoj tradicije i inovacije, te proces koji prolazi svaka kap prije punjenja u boce. Na kraju kupite boce vina koje su vam se svidjele, a jedino što je nama preostalo je provjeriti kakvi su vinogradi u proljeće.